салом, ахбори озоде аст ва ман Хиромон Бақозода. имрӯз душанбе 1 августи соли 2022 таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. бо гузашти 3 сол маълум нест ки кай кӯдаконе аз Ироқ оварда шуда ба дасти хешовандонашон дода мешаванд. додситонӣ дар Суғд мегӯяд наздикони домод арӯси хонаводаро ба худкушӣ расониданд, вале хушдоман исрор меварзад ки дар ин ҳодиса нақше надорад. ман вообще ин худкушӣ кардагиш ба ман айбдор не. мақомот мегӯянд дар Тоҷикистон баъзе бознишастаҳо даҳҳо ҳазор сомонӣ мегиранд, вале нафақаи аксари мардум барои рӯзгузаронӣ намерасад. мақомоти тоҷик мегӯянд кӯдаконе аз Ироқу Сурия оварда шуда дар шароити муносиб нигаҳдорӣ мешаванд, аммо санаи бозгардони онҳо ба наздиконашон дар Тоҷикистон номаълум боқӣ мемонад. дар 3 соли гузашта мақомот дар 2 марҳила ҳудуди 190 кӯдаки тоҷик фарзандони ҷангҷӯёни аъзои гурӯҳи доишро ба Тоҷикистон оварда зери назари муассисаҳои интизомӣ ва тиббию таълимӣ гирифтанд, аммо ояндаи ин кӯдакон то ҳол норӯшан аст ва аксари онҳо ҳанӯз ҳам аз чашми наздикону ҷомеа дур нигаҳ дошта мешаванд. мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Нигораи Фазлиддин гузориш медиҳанд. фурудгоҳи Душанбе 3 сол пеш ин 84 кӯдаку навраси тоҷикро аз Ироқ оварда буданд. мақомот онҳоро ба осоишгоҳе дар ноҳияи Варзоб бурданд. ҳафтаи гузашта боз 104 кӯдак ва 42 зани дигарро аз Сурия оварданд. мақомот ҷомеаро бовар медиҳанд ки шароити зиндагии кӯдакон хуб аст. равоншиносон бо вайҳо кор мекунанд. ҳозир ягон вай дигар нест. тамоми шарту шароит барои онҳо муҳайё карда шудагӣ ҳастанд. мавриди ҳимоя ва ғамхории давлат қарор доранд. барои ба ҳаёти осоишта баргаштанашон чӣ тавре ки муҳтарам раис қайд карданд, дар оянда низ мутахассисон корбарӣ мекунанд. тақдири ин кӯдакон ҳафтаи гузашта дар нишасти хабарии вазорати тандурустӣ ҳам баҳс шуд. вазири тандурустӣ дар бораи ояндаи ин кӯдакон чунин гуфт: ӯ шаҳрвандоне ки пеш омадагӣ буданд дар муассисаҳои вазорати тандурустӣ дар хонаҳои дастгирии модару кӯдак 2 маркази дастгирии модару кӯдак аст, ҳамун шаҳрвандон ҳаст. вақте ки ба синни 7 солагӣ мерасад, мо ҳамонро ба вазорати маориф барои таҳсил кардан ва аз 16 боло ба вазорати меҳнат ҳамонро рафта барои касбомӯзӣ равона карда мешавад. аммо суоли асосӣ беҷавоб аст. мақомот намегӯянд ки кӯдакони аз Ироқу Сурия оварда кай ба наздиконашон дода мешаванд. волидайни бархе аз кӯдакон гуфтанд ҳар моҳ як бор бо онҳо вохӯрӣ мекунанд, аммо ба волидайни кӯдакон гуфтанд дар бораи ҷои нигаҳдорӣ ва вазъи онҳо бо расонаҳо суҳбат накунанд. дар ин байн мақомот аз бозгашти тадриҷии кӯдакон ба ҳаёти муқаррарӣ суҳбат мекунанд. бисёр як раванди давомдор марҳила ба марҳила сурат гирифтааст. ахиран мо охири сол ман ваколатдори оид ба ҳуқуқи инсон дар яке ҳамин гуна муассисаҳо буданд. аллакай он вазъ он рӯҳияе ки қаблан онҳо доштанд дида намешавад. аллакай пурра онҳо ба ҳамин муҳити имрӯзаи ҷомеаи мо омода ҳастанд. ҳадаф аз суоли шумо ҳамин аст ки барои чӣ онҳо тез ба ҳамин ҷомеа ворид карда намешаванд. ин бисёр як раванди мураккаб аст. нигаронӣ аз ин кӯдакону наврасон аз он ҷо маншаъ мегирад ки онҳо солҳо дар зери назари гурӯҳи тундравии давлати исломӣ зиндагӣ карданд. шояд ба ин хотир аст ки мақомот дар додани онҳо ба дасти наздиконашон шитоб надоранд, аммо дар ин бора тафсилот дода намешавад. мулло Раҷаб Юсуфӣ, Нигораи Фазлиддин, Озодӣ, Душанбе. бо гузашти як рӯз аз нашри навори видеои мармузе дар Тоҷикистон пайдо шудани 2 фаъоли зодаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ҳамсари Ораз Вазирбеков мегӯяд ки шавҳараш ҳеҷ нияти аз Русия ба Тоҷикистон бозгаштанро надошт. рӯзи 31 июл дар шабакаи YouTube навори видеое нашр шуд ки дар он Ораз ва Рамзӣ Вазирбековҳо мегӯянд ки гӯё ихтиёран ба Тоҷикистон баргашта ба саволҳои тафтишот ҷавоб медиҳанд. мақомот дар ин бора то ҳол ҳеҷ шарҳе надоданд.
ҳамкорам Мирзонабӣ Холиқзод бо мо дар студия аст. Мирзонабӣ, салом бигӯед, оё дар бораи ногаҳон дар Тоҷикистон пайдо шудаву тавассути интернет суҳбат кардани Вазирбековҳо наздиконашон чӣ мегӯянд? бибинед, пайвандони Ораз ва Рамзӣ Вазирбековҳо мегӯянд аз нопадид шудани онҳо 3 рӯзи охир нигарон буданд ва ҳам аниқ медонистанд ки онҳо ба ҳеҷ сурат нияти ба Тоҷикистон рафтанро надоштанд. Сабрина Отамбекова, ҳамсари Ораз Вазирбеков, як шаҳрванди Русия ки имрӯз бо мо суҳбат кард, гуфт ки шавҳараш рӯзи 29 июл ҳангоме ки аз Екатеринбург ба Москва бармегашт бедарак шуд ва ба маълумоти ӯ агар ҳам ба Москва расид аз фурудгоҳ берун шуда натавонист. خانم سابرینا افزود که بعد پرواز 2.5 ساعته هم در مسکو شوهرش با او تلفنی صحبت کرد و هیچ اشاره نکرد که تحت تعقیب قرار دارد یا نه. وی گفت تقریبا 20 دقیقه بعد تلفن او را دیگر هیچگاه نبرداشت و به همین بی‌درک شد. سابرینا اوتانبکووا گفت که آرز به او بارها تاکید کرده بود که اگر روزی در تایسان پیدا شد باید همه داند که با خواهش خودش بر نگشته است. همین گونه نزدیکان رمزی وزیربکوف نیز معتقدند که او اختیاری به تایسان نرفته است و نواری نشر شده از آنها صحنه سازی است. میرزانبی چرا وزیربکوف ها که ظاهرا برادر نیو هم نسب می باشند مورد توجهی مقامات انتظامی در تاجیکستان قرار گرفتند و تا کجا درباره رعایت شدن حقوق آنها معلومات در دست است؟ وزیربکوف که سالهای پیش از تاجیکستان رفته ساکن روسیه شده بودند در شبکه‌های اجتماعی گاهان نسبت حکومت و هم تصمیم‌های دوشنبه در رابطه با حادثه‌های سالهای اخیر در ولایت بدخشان نظری تنقیدی بیان می‌کردند. خود آنها هم پیش از حادثه‌های اخیر در ماه می در صحبت و مصاحبه‌های مطبوعاتیشان این را گفتند که شاید برای مفقودشان مورد تعقیب قرار گیرند. درباره وضع آنها چیزی گفتن دشوار است چون نظر به جواب در قضیه آنها سوال زیاد است. چگونه و چرا به تاجیکستان رفتن؟ چه خیلی شد که در یک نوار ویدیویی در تاجیکستان صحبت کردند؟ حالا در کجا هستند؟ رسما در بازداشتند و اگر ها چرا نزدیکانشان خبری ندارند؟ چرا مقامات درباره سرنوشت 2 نفری که به طور مرموز در دوشنبه پیدا شدند چیزی خبر نمیدهند؟ تنها چیزی که برخی حامیان حقوق و فعالان میگویند این است که این نفران هم مهره در زنجیره بازداشت و تعقیب فعالان منعقدان عملیات مقامات در بدخشان هستند. بله. تشکر. میرزانبی خالقزاد بود با تفصیلات قضیه وزیربکوف ها. یادآور میشویم در پی حادثه های بهار امسال در ولایت بدخشان که چون اعتراض مردم و عملیات ضد تروریستی معرفی می شود 10 ساکن محلی کشته و مجروح شدند. 10 نفر دیگر در بازداشت و در راستای حکم‌های طولانی زندان قرار دارند. برنامه را با گزارشی از ولایت سوغد ادامه می‌دهیم. مقامات میگویند پس از 1 ماه حادثه خودکشی پرسر و صدای مادر با 2 کودکش در ناحیه باباجان غفورов مسئولان احتمالی این حادثه را آشکار کردند. مقامات گفتند که خوشدامن و دیگر اعضای خانواده شوهر جوانزن با آن متهم میشوند که زن را به حالت خودکشی رسانیدند. پیوندان شوهر زن این را قبول ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان فرزان محمدی. فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سوغد در نشست خبریش به روزنامه‌نگاران سببگاران خودکشی کردن 1 زن و 2 کودکش را توضیح داد. صنعت غفارov ساکن 27 ساله جماعت دادابای خالمتوف ناحیه باباجان غفورov روز 29 ایون خود و 2 کودک خردسالش را به دریای سیر افکنده غرق شدند. طبق سنجش‌های مقامات در این حادثه محبوبه سید عالیمووا و دیگر پیوندانش در کرسی عیبداری نشستند. از روزهای اول اولیاداریشان مناسبت اهل اولیای شوهرش نسبت مرحوم غفورov خوب نبوده منتظم پس زدن آب رو از طرف خوشدامن و دیگر اعضای اولیای آنها میشده است. بعضا هم مورد لطکو هم قرار دادند. دادستانی ولایت سوغد نسبت به خوشدامنی صنعت غفورov با ماده 109 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده باز کرده است. این بند قانون از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. ولی تا حال گمانباران بازداشت نشدند و در یک صحبت ویدیویی با رادیو آزادی به عیبنامه دادستانی واکنش کردند. من 8 ماه داشت وای آدم که ناگفته بودم خیلی بینات بریم به سلام میداد علیک میگفتم من لیکن اتای آمده من به سلام هم نمیداد و هم نمیکرد من بریم به برامده نمازگر چنم بچه آده پیشم میداد بریم به همین استاد برام باز دوست میشتم من وحشه این خودکشی کردگیش به من عیبدار نه من یگان مشکل گازدگی نیوای. خوشدامنی صنعت غفورov میگوید
худу духтараш ба бемории саратон гирифтор ҳастанд ва чанд сол боз тавобати кимиёвӣ мегиранд. аз ин сабаб исрор меварзанд ки чанд вақти охир маҷоли ҷангу ҷидол бо арӯси хонаводаашонро надоштанд. ба қавли бархе аз ҳамсӯҳбатони мо ҳодиса замоне рух дод ки шавҳараш барои муҳоҷирати миннатӣ чиптаи ҳавопаймо харидорӣ карда буд. шавҳари Санъат Ғафорова омода нашуд дар ин бора шарҳ бидиҳад. روزی دادگی منیمی نمیدانم فقط 3 بار گفتگیشم بعد همون مدت سونشون دامن که 3 بار رسیو میرید میفته پستگی بوده است. این عروس خانواده ماه دکبر سال 2017 با پسری محبوبه سعید عالمova خانه‌دار شده است و از زندگی مشترک 2 فرزند داشتند که یکی 5 ماهه و دیگری 2 نیم ساله بود. کمیته حالتهای اضطراری خبر داده بود که جسد آنها را روز 30 ایون از اطراف زمین‌های کشاورزی حدود جماعت دهاتی دادابای خولماتوف پیدا کرده و به خاک سپردند. جای حادثه از مکان زیست این عائله تقریباً 3 کیلومتر طول دارد ولی آدمان در اینجا کم گشت و گذار دارند یا استراحت نمی‌کنند. طبق آمار رسمی سال گذشته در تاجیکستان 518 حالت دست به خودکشی زدن یا تلاش برای خودکشی ثبت شده است. به گفته مقامات قریب نصف شخصانی که دست به خودکشی زدند زنان هستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورов. در تاجیکستان که هر ساکن سیومش زیر خط فقر زندگی میکند، حجم نفقه های شهروندان را آشکار کردند. اگر پسترین نفقه 97 سومانی باشد، گروه های هستند که 22 تا 25 هزار سومانی یعنی بیش از $2000 نفقه می گرفتند. آنهایی که ماه نبیشتر از $50 دریافت می کنند، از واکنش ضعیف حکومت به افزایش نرخ خوراکواری تنقید می کنند. معادله این نفقه ها در تاجیکستان را برات یوسفی حساب کرد. мирзобек буриев сокини 68 солаи душанбе 5 сол аст ки нафақа мегирад. дар ибтидо нафақаи ӯро 266 сомонӣ муайян карда буданд. бо мурури замон ва чанд дафъа боло шудани ҳаҷми нафақа, ҳоло ҳаққи бознишастагии бобои мирзобек ба 337 сомонӣ расидааст. 337 сомон ҳозир яъни шуур намешавад чӣ мехарижӣ ҳамон қари ки ҳамин ордам як ба қарш кардан 10 кило ор мехарим ин ба қарш кардан вобаста ба ин мисол нархи чӣ камша мисол қариб 500-600 сом бошад ки баъд як ниминим кола фақат ҳамин нуну чой мехӯрӣ дигар ҳеч чиз дигар намехӯрӣ. ҳаққи бознишастагии бобои мирзобек аз ҳаҷми миёнаи нафақа дар тоҷикистон ҳамагӣ 17 сомонӣ болотар аст. дар як соли ахир ҳаҷми нафақаи бознишастагон дар кишвар 28 сомонӣ яъне тақрибан $12 амрикоӣ боло шудааст, дар ҳоле ки қимати аксари маҳсулоти ниёзи аввалия дар як соли ахир чандин маротиба боло рафтааст. нафақаҳои баландтарин дар ҳисоби музди меҳнати баланд будани дар банкҳои тиҷоратӣ буд. در نظر داشتیم که بانک‌های من توجیه بانک بیزنس بعضی کارگران بانک ملی را معاششون که بلند بودن نفقه‌هاشون تو 18,000 تا 12,000 سومانی میگیرن. نفقه که 6,000 روزه همچین روز نفقه بلندترین تو 25-22,000 نفقه هستن که میگیرن. ба фарқ аз гурӯҳе ки ҳам маоши зиёду нафақаи баландро мегиранд, кишоварзоне ки як умр зери офтоби сӯзон кор мекарданд, ҳоло пасттарин нафақа 97 сомонӣ яъне камтар аз $10 дар як моҳ мегиранд. ҳаҷми нафақаҳои бузург дар тоҷикистон қаблан баҳсҳои зиёдеро ба миён оварда буд. бархе суол мекарданд ки чӣ гуна як нафар 200 сомонӣ нафақа мегирад, дар ҳоле ки нафақаи як гурӯҳи дигар беш аз 10,000 сомонӣ аст. баъд аз ин оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи тоҷикистон хабар дода буд ки дигар андоза ва исми шахсонеро ки баландтарин нафақаи бознишастагӣ мегиранд ошкор намекунад. ҳоло дар тоҷикистон бештар аз 760,000 бознишаста аст. аз ин миён 32,000 онҳо новобаста аз синни нафақа кор мекунанд ва танҳо маош мегиранд. ва хабарҳои бештарро дар сомонаи озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоии фейсбук, одноклассники ва твиттер пайдо кунед.